Lamuhla kwenze njani kokwete? Kanti kukhale enyonini bakwethu. Sehambile uBeckwell Ndlovu, ufuzo umfo kaMnyamana. Namhlanje kuthaya yona edonsayo eChangwa. Ngivuka ekuseni ngibona ama-inbox engingawejayelanga. Bathi usekaze kasekho. uPeter Mazongo lokho asibikela khona kuliqiniso na. Melu Simfokatoyi uthi uyakhala umngane wakho elafundisa lonke ekhezi wabuya wamkhapha emthathweni wakhe mhla ka-30 March 1991 kasekho. Kalizwanga kahle. Angithi besibeka uTululu nyaphupha yini ngiphaphame kuleli phupho elibi. Uza kufa njani uBeckwell? Bengikhuluma naye kumaviki ambalwa edluleyo. Yebo kodwa washo usibali wami wathi kufuze sikwamukele lanxa kubuhlungu. Yebo sibale, sorry man, ngisazange kuphendule into ziba ziningi. Uyathi ubamba ifoni uthi uyathi kungena le, sorry sibale ungakuphendulanga. Ya ndoda umfana usichile manje akulanto esingayenza, fuze nje sikwamukele Mhlanga kuma kusivelele lathi fuze nje sikwamukele ngokudaliwe uNkulunkulu. So fuze sikwamukele, siyazi kubuhlungu khona yena kodwa hayi fuze sikwamukele siqine. Njenganini engake ngathola i-inbox evela kubutho Zwahile. uLoveness Dube ungibuza ukuthi ngizweni ekhaya kanti kumele ngizweni. Namhlanje nadumo marokazana kaNsundu kutheni mkamnewethu ungifunela ekuseni kangaka? Angithi into zakho ze-immigration sengazilungisa. Uyakhala nadumo uthi kunzima. Yebo kunzima, selihambile iqhawe. Kunzima kunzima yasela umphutile. Ipicture yabuya every second. Uthi kumbenza ukuze ukuthi maybe basakuthi ayisikho. Kodwa hayi usahambile Mhlanga. Mathangwa amahle lithini nxa sekunje? Manunu amahle lithini nxa sekunje? Vele kanti limeleleni manunu njengoba uBusumane sewalinika i-quotation abadala lobo becenta viki zonke kunono. Kaliboni yini imali kaBeckwell unumber 7 kulisti yababhadalayo? Balimi bethangwa lithini nxa sekunje? Ngale ngasediba lithini nxa sekunje? Kokwete lithi lokho akukhulumeki. Namhlanje lihlangene amakhanda kokwete, koZwahile, koNyonje, koKhayisa, koNsundu, koSolomoni, koMgazo, koThona, koMadawo, koPhapha kanye lakoMaseko laphayana. Namapha uthi unami lizamkhangelelwa ngubani? Limkhangele umlando wenu lo, thina silamlomo lakho. Nakero angikuzwa kahle kanti uthi eChangwa selingabayanga ngenxa yani? Uwamtebela umusa ngemota lingakuya ngaphezikada mahala nxa sithi ngaphandle sile Plumtree, kodwa emaround lapha ukuthi ubona imota kazi kusazi kodwa useqile. Lokhu sesingabayanga eChangwa. Vukani lizenzele ligcwalise iphupho lakhe. Egofole lithi utitshala wenu sehambile. Akusomanga, buzani thina selihambile iqhawe. uBeckwell Fuzo umfo kaMnyamana. eGwanda ebuvuma eMajor Village eKwete Line lithi uDokasi uMasidule sebhujelwe indoda. Yebo lizwe kahle lihambile iqhawe. Uyise kazehliselo lo Zedwell, lo Zelda, lo Azanda kanye lo Zefias. Ungeke wazi ukuthi nxa kuthiwa usekaze batho uze uphi. Ngikhuluma ngoBeckwell uyisemkhulu kaSiphesihle Alisha Ngwenya, uBeckwell osungule iThangwa Old Student Association. Mathosa libambe njalo lingadinwa sigcwaliseke isifiso sikaBeckwell.
umfoka Sikhathini uthi lamhlanje ku-team yebhola kuhambe istriker. Yebo kunjalo, asazi ukuthi lizohlohla yini team yabalimi, lizohlohla yini team kaNunu, lizohlohla yini team yeThosa, lizohlohla yini Sikhathini High COVID-19 group. iBhayibheli lithi abafileyo kabezwa, lami nginje kangizwa ngoba ulalisiwe umelele usuku lokuphenduka kwenkosi yethu Jesu Kristu. Lala ngokuthula jaha likaBuriba, lala ngokuthula jaha likamnyamana, umoya wakho ulale ngokuthula, yizela neThothotho Ndlovu, yoboka. Amen.